Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Annabel ti Vince Resort kat maapresyar na ti kinapintas ti nasao a resort. Ad-addamet a pinapintas ni Vince ti resort na kat nakunangarod ni Annabel at tuladen na daytoy. Iti may sangal daw, napanda Annabel ijay Vince Resort. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas a napauluan. Aya, ken kinabaknang, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Talaga pag-aayat mo dito a resort, best. Wait, best. Nagmayat ngamin dito eh. Sa bagay. Ken, ad-adda a pinapintas da daytoy a resort. Adda umasidag ka na ta. When garon? Ay na, best. Nagwapo si ka. Guard nga ta dayta? Wano, janitor. Si kamot, best. Anya agad wano janitor. Amangan mat no iso ti owner daytoy a resort. Good morning. Welcome to Vince Resort. Good morning mat kada kayo, sir. Kat pagyamanan mi, ti panang welcome yo kada kami. At day may abisita tayo mangigme. Sino dang ay, sir? Tsaka mo. Jack dinamag no niya tinaganda. Basta dua babae. Kat agpada da pintas. Oo. Amangan mat. No dagi jay ti ibagbagak ide nga imay. Siguro. Diyan may sa sophisticada. Idinto ta diyan may sa kat simple. Isudang agpaysaw, sir. Isuda ti kanayon agkuy-kuyaw nga umay ditoy. Diyan nga rod may sa tinakaagaw iti atensyon ko. Diyan sophisticada na pintas. Ay, kat, nakiam-am mo ka kumaakadakwada. Ito sumaron manan nga umay da. Sarabale, tagsubli namat siguro manan. Sigurado dayta, sir. Isu nga inton sumarunaw. Alistuan yaw ti makiam-am mo kadakwada. Mang Temyong, adon ti ka barbaro ang makita ije Vince Resort. Ay kasta ka di, madam. When? Kada kayo. Kaslaawan mat malmal pasyo dito eh. Ay adumat madam. Hey, andiyan nga tano isara tayo pa iti resort. Tapno na parpadas ti panagtrabaho, may. Anya? Angam sayang ti aldaw no maisara. Sayang ti kita, Mang Temyong. Ayun, madam. Ay naginat mo ti panagtrabaho no ado ti kanayo na tao. Siya na bali at bumawi tayo to. Inton manglukat tayo manay. Okay, sige. Agsara tayo pa'y nga rod iti talo a bulan. Ang ampartakan nyo ti agtrabaho, naskan anapimpintas ti resort ko. Ngam ti resort dayjay a Vince. Apay ka no a temporaryong agsara ti resort, kakatimyaw. Insingasing ko day takin ni madam. Tapno makapagtrabaho kami anaimbag. Sa bagay, husto mo't day nga insingasing mau. Tanay. Kaya't naapartakan mi ti agtrabaho. Gam kasano nga raw. Kaado mo ti istorba. Saan mo't ngamin amap-map iti resort na. Kaya't nangarod nga artapan di resort akan ayo na papapanan me. Apay, napintas ka di launay day ja resort. Ay, launay Kasta aya. Wen, kasla paraiso si ka. Nakapimpintas. Anya. Wen, kung nagtumat, anya ka ganya, patsindak ka dilatan. Ay, numapan ka ijay, ay na. Hambangan no ibagham nga da ka ijay, tangatang, anakalugan iti ulaw. Ay na, dinakbad paglulukwan. Ah. Kaputa sa anak ang makaruwar dito mansyon.
maapalan nakit day. Nala, agmerienda kan. Tapno ituloy mo, ter aramidam. Ang mga no makita na ka, jay kadwam katagriripay. Good morning, madam. Good morning too, sir. Pakaragsa kakti sa sarong karimanan dito resort. Kasla solo flight kay ta. Adda ka tuwag, nga masadot aromar, adda ijay lugan. Kasta ka di? Aywan, siya gayam ni Vince. Mabalin ka di amaamuan ti madaydaya wanagan mo? Syakmat ni Annabel? Nice to meet you, Ma'am Annabelle. Kaya't ulitek, very welcome kayo dito resort. Agyaman sir. O sige, panawan kayo pa. Enjoy the day. Thanks, sir. Husto ni Maricel. Iso ti akin ko kwa iti daytoy a resort. Kasla nabayagan kayo madam. Abay, adda ka di reklamom? Laglagi pam ang masusuwelduan kalaang, Mang Temyong. Ay, awad, reklamok madam. Mas daawak lang aming kahit. Wala, tanaimasan mi tinagistorya iti akin ko kwa iti dayjay a resort. No kasta. Naam mo mundakin kuko ay tidayo arisaw. Siyempre, alangan mat nga ibagak ang nagistorya kami. No di kam nagamam mo. Ay, wen ay. Ay, gabita man pa'y anak inistorya kayo iti napaot. Saan nakadagas at tao, tapno saan ang makipagayam. Kaslasi ka. Kaya't kalatakad kadwa, nga uray nagalas, day ta itsuram. Anya? Katisumat, Mang Temyong. Ay, naalas ti tsurak. Ay, kabailak ng anusan ti ugali o madam. Magano siya klaang ti makaanuskin ka. Iso nga. Ayatan nakidi madam. Kaya't mo ka diti masipat, Mang Temyong. Ay, ano day tati panagayat mo? Tisipat, madam? Ay, no. Awan ti sumgan adut-dut ko kan ka. Awan ti mariknak para kan ka. Awan aga madarik na kada kayo, madam. Mang Temyong! Ay, kwa. Ay, joke only. Ala, ag seatbelt kayon, madam. Tapno ag subli tayon, ikay mansound. Annabelle gayam tinagan di babae kanayon nga umay dito resort magigmi. Agpagayam kami. Ay kat arman yun, sir. Apay, anya pagkunkunam kanyak babaero? Katuan man. Anya, kayat mo ka diti matungpa. Ay, kuwa. Tapno ad-dapay ang malupap tagong mo. Ay, isan, sir. Di pa'y awanan pagang sakno kasta. Ay, kasto lang arudan ti agong ko. Ay, adda ka no nabartag anak kaungat kanyak. Kahit dinanog na idi ti ropak. Daksang gasat, daytoy agong ko tinatamaan. Iswa kastoy matayin. Anya ko matibibiyang ko iti si istorya. Apay damdamaga kaya. Idi kaubing kuday jay, sir. Ibagbagak laeng tapno diyo ibaga kastoy tinakayan nakak. Guwapo akmat kanu asigaw. Saan man na ti pagsaritaan ta? Jay kit di ibagbagakan ka babae. Siputan nyo na yung baga. Amangan no kakumpetensya kiti negosyo. Kat umay lang agsisiim dito yung resort. Iso kanayon nga umay. Posible dahi tamang igme. Isong obserbaran nyo na yung bag. Narigat tibas tagtaliklatan ita panawen.
Temyong, ada plano. Hanya ka di dayta, madam. Plano ka makigayam iti dayjay a Vince. Kat inton na dakat kamin iti tunggal maysa. Ijayak ti panagsosyo ti negosyo mi. Anya? When, tauray nakapsot ti negosyo. Adda dagiti negosyo na abak-up ko. Kasi ka, adakan ka amin na pangadang, madam. Iso panunutin yun na imbag. Ala, ibagak to kada kayo. Inton makapagpanunutak ana imbag, Mang Temyong. Na, plano mo't ni madam ti makisosyo iti dayta avenge. Asino day ta, Vince? Ay, di manakin kuko iti resort akanayo na pagpaspasyaran may. Panagkunam ka day, kat posible day ta mapasamak. No umanugod ni Vince ay ka mapasamak dayta. Na, saan nga taga isarsarak ni Madam tinegosyo na? No agpada da, ti pagsayaatan da adwa, ti panunutan da. Ay isa mo siguraw. Iso akin unakin ni madam, panunutan na pa'y anaimbag ti amin. Sakbay nga ijaya na kin ni Vince, ti panagsusyuda. Amok ana unag manan ti pampanunutan, best. Iso nga inayabanak manan dito'y bar. Jack nga rod makapagdesisyon ana imbag. Apay ka di. Uray anya ti pamayak. Nakapsot lata ti resort ko. Diyak ka muna apay. Siguro, jay lokasyon na. Wano, talaga asaan ang makaiayot ti resort. Ha? One best. Iso a plano ko mati makisosyo ka ni Vince. Tapa nagkita kat napigsa ti resort na. Anya? One best. Iso at damagan ka matkumano anya ti may bagang. Tano at dadamang temyong kan nana inday. Kunada asa anak kanong agdarasudos. Ngamin, kwarta ti agandar iti daytoy aplan panuag. Para kanya, husto da, best. Saan mo pa'y unay nga am-amon, Vince? Amon kumapay ana imbang, sakbay nga agtalit ka kenkwana. Agyaman na, best. Uray kas kasano? Nalawlawagan ti panunot ko. One best. Sana panangupay daytoy kenka. Jakmet kayat amayaw awan ka. Iso asapay kumata denggem dagiti singasing mi. Amom mang igme. Maragsakanak. Kaputan nasinged kamin ka ni Annabel. Kahit anya nga ti plano yaw, sir. Arman nyo ka din. Kasla ka la teenager. Ah, Dahil tala aram-aram ti sangkaibagam. anya nga rod nga sir. Oh, mangisad kamot. Ah. Sakmat na tanto min inom. Sika mismo tinakaibaga abak ng rajay. Isa plano ti makisosyo ken kuwanay ti negosyo. Anya? Oh, apay. Awan ka di ti bilib mo kanya. Panagkunam ka di kat jak kabaalan nga aramidan na ita. Ay, dakal ti pamatek, akabaalan nyo na ita, sir. Kat da kayo, ano anya ti amuyo apagsayaatan yaw. Di isaw ti aramidan yaw. Temyaw, kanayon mo tan arumwar ni Madam. Ayun nga raod. Di na pa'y ibagano na duma ti papanan na. Ay, kat ijay siguro ayan ni Vince, Ay na, madanaga nakparakan kwa na. Ay mga nos asikasundan di pa nagsusyuda iti dayja Vince. Day tangarod kat. Uray kumaano, ibaga na mo, tapno amuta. Yak nga rod matsyempuan, tadamagag ko ba. Yay kumamayat timod na. Tapno dinak manen ungtan. Huwag nga rod, Damagag tumutlaang kan kuan at maipapan iti dayta. Ay na, uray kaskasano.
Jakmat kayat ang maisagmak ni Madam Annabel. Napatag kanya ko ni Madam. Agyaman na kanabel. Gapata kayat nakagbali na gayem. Awan ti makita ka parikot iti dayta? Iso nga apay kit din asaan? Agyaman manan. Agyaman akmat. Gapo ta nagbalin agayam ko ti akin kukwa iti paborito a resort. Agasam ta paboritong paigayam ti resort ko. Juan, Vince. Iso nga ijay ti pasaray papanak. Mabang-aran nga mintiriknak. Tunggal adak ija resort mo. Agyaman no makatulong ti resort ko ken ka. Kung kayam, madamag ko man lang. Tiyan niya. Kanayon ka ngamin iji resort. Ngam, kasla di driver mo, ano di gayi mo, mati kanayon nakakuyog mo. Juan, Vince. Gaputawan matkabsat ko. Kan, awanan dagiti dadakkel ko. Gaputa naggidanda apim musay. Ha? When Vince, na-aksidente da, idi mapanda ko maitimay sa a business trip. Daksang gasat, tadida nakalasat. Oh, maladingitan ak iti dayta anamwa ka na, Bel. It's okay. Nabayagan anaklon ko ti amin. Nulang da ma, panagrik na kat boring ti biyag ko. No awan dagiti katulong ko. Diya ka man. Sarabale, tada kami agayem mo. Saan da ka abaybayan? Agyaman ako, Nay. Vince. Oh, inuman tan pinorder ta. Inuman mo na ita Diyos mo. Tayo magmatan tibir ko. Okay. Ay, madam, nasingid kayo magayaman kin ni Vince iti tunggal may siya. When, agayam kamin, ngam di kay madanagan mang temyong. Husto, dagit imbag-bagayo kanyak. Naskan, amaam-amok pa'y anaimbag dayja at tao. Ay, agyamanak Gapo ta ipang pangagyaw, dagiti ibagbagami kada kaya. Ngam, di ka kumaaglab-labas, mang temyong. Kasano ajak aglablabas, madam? Kasla nalalaing ka ngamin ngam iti siyak no daduma. Kapudno, mate. Temyong? Ay, mang temyong? Mang rugi ka kadimanan? Jokulay. Alakit din, paandar mo ti kotse. Kaya't kung tagsubli, ija mansyon. Panagkunak, nan-anayan ti kinasingad mi ka ni Vince iti tunggal maysa. Madlaw ko nga road best. Kanayon kayo nga agkuyog. Di nakpain ay ayaban no daduma. Pasensya kan ha, best. Ang mumat nga da plano. Wan best, maawatan ka. Ngamjay kanayon ko nga ibagakan ka. Agan-anad ka. Wan best, katagyaman ak. Sapay ko mga rod, tabaligi daytoy a plano. Agbaligi ka, best. No pagimbagan ti adda iti panunot mo. Sa bagay, Ngem, sapay la kumaan. Tasaan laang a negosyo ti ma-develop. Wan, best. Sapay la kuma. Taagin na si dagday tapuso yung ado. Mangigme, agbagay kami nga taka ni Annabel. Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ang nasingad kami matan iti tunggal maysa. Kahit anya nga iti plano yu itasar. Planok nga arman ni Annabel.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas a napauwan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.